Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngithatha ngivula ama-window fast kushayela umoya phela ebusuku kudala ngishaya amabhomu. Mina vele mawulele namele umake sure ukuthi i-medical aid yakhe up to date because amabhomu amanzima kakhulu. Nempukane mangingena etoilet zivele zibaleke ngespeed njenge-baby daddy yakho mayibalekela ukondla umntwana. Ngiyadlala. Mangaba ningiqhola ningabuza ni-Pitbull nisakhumbula le time eligulele ukufa ngathi ngiceda ukurelease lona la ngena yes kwaba ukugula kwalo-ke lokho. Nisakhumbula most no last ngipostile ukuthi le bhagi ngiyayithengisa sekakhona uyithengile-ke vele nge-100,000 cash. And intombazana uzabashuta izithombe nesiwa phezu kwayo fanele nobona mos amantombazana amaceda ukuthenga amakara ehaki imoto lana ebhunetini. Hey mara ngizela ukhumbula lelifa lami leliyo ngiyasiphela le vendeni sikhulisile ngikhumbula kolo kakudala sathanda uvakashe emapulazini. Ningayiboni imeso ngicabanga ukuthi ayihambi nethi ishoda ngelight kuphela ugele uthenga ilight maceda ukufaka ilight ushaye first kick yabangena. Mina ngale mali ngiyenzile ngale bhagi ngiyorenovate lo mkhukhu wami ushaye ubupline ngathi 5-star hotel. Nisakhumbula mos ngathi ngifuna ukufaka ku booking.com but manje ngacabanga ukuthi yazi before ngifaka ku booking.com kumele ngi-add amashawa nyana. Enhle ishawa ayifuneki next i-right Vascom lifestyle umuntu avela akhumbule le emandulo. Futhi amantombazane eVascom ayithanda kakhulu umuntu ukhona osuka le Bloemfontein ekabathenga ithikithi lebus le-600. Asha ikhomba lePitori eSoshanguve ku-backroom yakamthembani makafika naserumini lekaMthembani kunuka insango phune iqathula. Kanti umthembani uyayingena yena leyo next baba nedeni uzifunela inyoni kuphela. Hayi machita come on man doesn't matter ukuthi iroom umkhukhu or lakhiwe ngodaka just make sure ukuthi you keep it clean. Ningamangali nibona leli lami lihlangahlangene sona yilo ukuthi kudala ngagcina ukulala ngapha but first thing first tomorrow ngoba ngena ngapha ngaqina strong. Vele makumshana kusasa ngiyomnikeza any assignment uzababhiza dlala ngale scooter sakhe. Asirasi le scooter sakhona since vele ba-etena le gudugudu lene red ngapha emuva yes umsindo wakhona extra. Mina ngiyazibuza ukuthi kahle waye bangayenzi izicooter lezi ukuthi zibe namatayera weraba. Before ngiqalela ngalama I always make sure ukuthi ngibambe ihlazo eli-1 le coke ukuthi ngiqaqulule umzimba. And lo mzimba ngokuqaqulula ngi-1 nomshana I make sure ukuthi ngiyambambisa ihlazo lakhe lapha ukuthi nakangibona ngisebenza khona uzongisiza. Nani? Oh. Ano mshana enjoy le coke ngiyambona ukuthi imenze bane ma superpowers the bicycle uvelo wayiguga immediately. Sengiyazi ukuthi download waguga le bicycle kanti kenzakala tama ruma ayire iphukile lana ngithi yenzeni ngiyazibuza ukuthi lento leni ufaye kanjani ingene kanjani lento lena la ayikhona mara abantwana bayasebenzisa nkosi yami. Beka manje ungibangela umsebenzi unnecessary kanjani ngathi ngifaka isandla lana silimale ngiyothi ngilimazwe yini. Yena lo muntu lo lento lebeyimhlula ukuthi uyikhiphe sekasondele eduze athi hayi malume ikhiphe sona ifake so ayi ngivele ngibona ukuthi lona ngizomyekela nale bicycle yakhe run fast bese seyilungile lapha sekaphezu kwayo hayi nomshana sekayishaya my bicycle sekakhona nokuyisukumela nini bekayekela izimpondo mos ngithi hey awazi ukuthi zowa kabuhlungu kanjani. After drinking le coke lena ngiyiphuzile ekseni uvela ukhuthale phela lana ngizibone sengenza ikhawash mara mina ngeke ngilunge ikhawash lento leni okwasha ngamanzi abantu angeke ngikhona ngaphatha arthritis same time ngivele ngibilisa amanzi mangala nendlela manje umshana ujabula kakhulu makabona sibhizi ngamanzi baba gijima yena eqala ayovula ipompi bathi malume jama ngizovula ipompi esemina ngiyeqaha siza sesebhizi lapha yenza amanzi abe low baba wangibona ngivela ne-Pitbull and bekathi ukuthi washa imoto nami bekithi ngiwasha imoto mara ngathi ngibheka i-Pitbull ungalibona ukuthi ayikhona likarisi namhlanje yakhe lidudadu. Ayi ngibona lapha sengiyalihihla ngebrush bengilitshela ukuthi lizolwa dololo next ukulwa lirelaxile kusho ukuthi lamanzi achisela kamnandi. Ayi umshana ngi-understand lento ayenza kahle kube kuya ngami ngabe ngiyamqola ngasho ngiliwasha nalamazipha ahlala kuphi umgodi ijardi lonke yes le ndlela nayigubha buya nakusayo ungafunga ukuthi competition nalezi nkulu fast bese sesiqedile ukuyiwasha lapha kahle bekufuneka i-hair dryer mara yazini akunandaba kuyachisa izasala iwoma ngendlela ivali around the corner seniwathengile ama-gift mara mangaba unayo imali yokuthenga ama-gift make sure ukuthi use the link and promo code on my bio uzitholele i-50 yamahala ama-spins ayi-25 kwazi bani ungaba nenhlanhla lapho uzithole sowubamba amashuba. Don't forget to use my promo code wakhohlwa ukusebenzisa i-promo code yami awukhohlweke nale 50 rand angeke uyithole i-promo code yami ithi good 50 size mangiceda ubambe i-Pitbull ngeshawa lapha ngathi yazini athi ngezenzela ukudla fast